puniki kaweten titiang pinirien tidang aturang pangastung kare panganjali. Om Swastiastu. Ainggih idedane sareng senamian minekadi suryan titiang makasami sanele daun kinetunin titiang minemakke hari amaseng titiang saking skill dramagong sancaya duwi propangli arau tampil rengjang dene senamian kumanti titiang ayat ngaturang sesolakan saning rupa dramagong hari parinik cerita sane aturang titiang rengjang dene senamian menawi teu sampun kasempatan nenten manik sapunapi daging ceritane punika ledang arse dene senamian nyak siang dane para penonton senamian mustikannya aring para sujane sang wikan widadari sejrona magong agung wiyakti penglungsur titiang pamakane dedane sareng senamian ledang ugi ngicenen titiang pawarah-warah desat-sat titi mantu wonten titiang rikala titiang martiang parinikan drama kakilatan nenten lali titiang unas gengerne sinampure makanya para penonton sareng senamian ledang ugi ngampura yang kesisipan titiang duanin sinah canten sinamakueh jang kirang langkung atuh titiang aturang daging cerita sana aturang titiang ring cerita senamian buyung bedasaran buyung bedasaran untuk bapak kuantah kekawian mang dewenan asung kertu wala nugrahe deseng yang pramoisese lama kana titiang pingkalih idudane para penonton sareng senamian memanguhin dirgayu dirgayuse
Uang tak kasaku niku atur titiang. Dina ketemu nenten lali titiang aturang krama sandi. Om Santi 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 Om. Nang pedalam bakwa gigi sanggon ayu ramo pangkudo bah pematakot ya kesemangan tengai sayo kemeten kene kepaon jak gitu nah kona ngunduh ayu ne mapamit wastu ngawet duang dados cemeng kawen tenan aji ka dimangkiti deden ampura yang pisan dengelantur sisip iwang cemer salah dipuri salah menawanan salah ada perabot apa nyenawa ngayak bakat belah ninten ji miyagan pada pengayak talar ninten ada duit ni dua gong lah nekat jemaah napi malih titiang ngambil duwe ni deduagung ninten talar aji mun salah kengken dan dimerasakan sisip ngajak memunyi benar-benar nyembah Kurto nak malu nutur orang ken bako nak kengken untuk ke pembelak pun bako ngenakin napin tua bako anggon ayu lah nyena dolenan ben yaman ayu ni teken nyen patut bako ben metok ada suakang bako manipuan di subane bako sin mapo ngerayang di nata teken ayu bako ngelanting ngawak ngingsanang ketuaan bako nyilih galak sekonden bako mati kena kengken ampun aji Bapak dulu yang berarti iwang titiang wastu mesyo titiang mangke ring doke ngene aji ngaturang titiang mainah mriko kepuri melena sios titiang wenten ring pasang titiang nak gelam nyakit kang basah menapa pasang titiang pun medaki basah ni subo misi ya basah ayu kan kaden misi basah babok kaden yung misi kengken nih dadas dan kenian dok aji mikayo nenatur titiang nak kengken iya nih ngotang aji medaki rayonan ji mene apa bina nih sini kondan pasang titiang nih medaki manik titiang ayo yang belin ji saja makasiapkan nak bako dingah munyi ayu nih kalau sing nyandang ayu sang sayo nyen mirip bako kalmari sel dewek ayu sing bako jeneng ngelah lacure sing bisa mekati piana sing bisa ngeyasain dewek ayu nih ngerti anak iwakon bako
ayu dadi serano nyalanin lacurin nak bapo melah jele ayu nak bapo melah pianake melah nang sing ado nak den nah kalau ada pengide bapo kene ayu suba kadong kene pudiang bapo nyen bapo ngide olah nyen ajak mekardi awanan ayu kene Aji. Sampun nang pisan aji nang kenang ini ke punika Aji. Aji. nang metole kan benua nyen nih nana ayu nih nu barak rasa ayu subuh kali no mati ken memene nyamu ayu sing ngelak bapo gen nu ada reraman ayu nih teken nyen patut sambat seperti nyen ajak ngedum lekane sejabun nih nana ayu je kenapa sing gak disambat parakan jeneng nih pengayah dipuri mat Ajre mana yang yuk ini. Ini kidian te baca ngawen kuningan. Ini kowen tenan sikian dek yang pejantan roh penaga jaga diri. yen sama ken bapak nake wani ne makati awanan bapak nyengah ayu lak sing badi mesurat sangat rumah uok bumi ne manyan wih amun apa hayang jelemo tuh karena wenang uok yen pada sapat ken bapak ni ayu tulen anak ayu musuang ayu peken wani ni ajak ayu makati awanan ayu bening teken bisa gegagah ayu makanya rasa kayang dewe ayu ne lanung ayu yen teken anak ini makati makita makapangan makita gilin di jetongos kapuangon ayu raramo di jetuna mirip terserah bapak mempiana yen batur suwun bapak cara nyungun percima elah rasa bapak ngejang di papan bapak anak yang benar-benar dadundu ngegadak basang bapaknya aja punya kena bapak sing adolen bang doage main ngale-ngalan ayu enak bapak aduh tasnya mau berayo bisa go lego ket bapak medakona kona nyen mantun babone apu tak sapan Sudah tiada sampun api penador dia sampun api jantung aji dan presiden di tiap macam mengaji sajan sinyak nyaman sajan weh ayo yen ibu merasa nuimat hati-hati anak ibu debu mude dek kemikan bibi keken ngaji nenek keken merasa tresna ino ken anane awanan kai metakon ken ibu weh pang ibu nawana dugan bajang memen ibu ne anggon bapak kekelap bapak sing tanunik memen ayune yen sing sa ke widi-widaneng anggon bapak soma lebih angken di marga-marga ne kaen bapak nake muslayu ngaenang ayu bapak tongos tua hingga biar cepuh bapak metakon nyaman sing nah lamun subuh ayu memegah sak kenara ramo mula ayu makita nakapin makan bapo nih bang bapo sing non ayu amon bapo panan nato sangat saya kan yang bapak kalau
ora bumi ini menjelek ayune jelek bapo. Demen pengide dakine katina kakarang kepatekane tanam bapo bang sing mbo ke sisi. Sedang bancing. Aji mikayun panjang mupotak sekian dia. Done ngaji sampun mantel usaku duet aji. Saya tidak nganton maurip. Kati benen bayo kadi mangkin. Benen bancing mupotak panjang manusia. Kenapa pelobo mepilunas kini dosa yang ini? Manian di Subang bapak tua. Pangado balikin bapak. Awanan kita bapak mepula-pulan. Dan bino cara bapak nak nempuh. Suwejo tas widine mentik pula-pulaan bapak ni. Sama rob donione paling bapo ngale tongos ngedes masan panas ngentah-entah di batan punyan kayu nenek ban bapo memula bapo memon suwejo widine miripnya mebungo sama turmie bunga dione medem-medem nanang ayune tekaina barang kayang cunguh bapo ning ngadok nih bungane ne pesuli dewe ayune di kuda apa sakit mebuah bung keles tulang bapo mati makento buah ayune ngemertain nanang ayune keceluak bapo punya latang bakat bulan bapo Raya Kristiangi dan presiden di tiang nagengin kadi pengabdi nadi wakmu pun ikut yukti angane ngi punya latang dia angdotan satrusa di tiangan di tenangan aji ngawat buat cemar dadas kewendanan aji durusang nah sing jajumah kan mula bapak kalmuja bangga kepisah abang ini donyi salah tampina manian ya di salah tampi nanang ibu napa pas bawa suargan kai nyai nongosin kawah ibu nilaraman ibu kan nongosin cicen we ngadeng lian malu ditamongan jani purun tiang melapar napi kemahawin nah Adeng. sure nu yang merasa menyambung kapin mepi anak marep kapin ngayu nak kengkene paunukan beline dadi beli ni wakang danu pati marep kapin itu anak nak kengken paunukan beline Nang amun to ngawinin kena beli naseng liu anake ngorang anake mau sang yen lah panak madan suputra ping 100 mirip beli mayatnya malan gedenan ajen panake di utama mirip sing merga bang beliau mama rasa uling konden menek bajang aturang ayak ngepuriang bener dinawang beli subuh sayang tua ben sing lebihan kendasa lemang madan segar pepesan gelam pepesan uwon lok beli ngayak dipuri bang demertan ini tunas beli sing nyak mesai ken baken beli ning aturang ayah awanan ieu anggon serana pesilur nyambung baten beli ngayah dugo bener dasar lemang mapamit puli-puri sing nyak melipatan beli sing gak enak ngetongos mirip maro bajang panak beli nih
Tomang ayak di kuri. Kalian megogo amone celak kotokan yo. Mare bantos piana. Sinyak ngaturan ngayak kuri. Beli seponi wakang tak nepati. Ini, memang nang kena hanguku dan beli. Yang beli ini di jagat Bojonegoro. Kasih nangoh dua buku dan ini. Waluyo cara keropak berjalan. Bisa beli ngedeng berduimu kapin pajak. Bisa beli nuturang piana. Yen kene lantas pelaksanaan buka pianak mesayuban kapin beli yen kene lantas pelaksanaan beli ne sing sak make pianak mesayuban ring sejeronin kayu late yen kene peminah beli ne waluyo cara punyaan pule Nen siap beli punyaan pule bener babakan don kaya ngakak pekidiang kelet tanpa kulit ragas sing misi don kengkene kaya ngakak itlah pisagone payuang do jelek yen cara adi pecapan lutung ilu bunuang tetani ni nang doang bodak yen subo membunuh jaga masuk idewek pang betah pisagone banyak nak mati nak makente do luung yen beli len yasani punyan pule kan sano angon beli masa sano menyamu berayok jadi dodane beli bani mati yen maten beli ne nyak nyupak ngawana ngake siung segala kena yen gitu saja peminah beli pelaksanaan beli ne nyak manu kapin munyi beli ne dong mulai kasih nangoh surya manusia hidup kemar kepada wah mulai nguruh dan madan muk satum jagat itu melarapan pengajaran dharma yen kini lantas pelaksanaan beli ne sing aku selalu karmu dan ado di kumine laksana yang beli beli ngutang saya di tebo ne keto apa awanan kudang sabat kena panah banyok ben ngerupa ke makita saya ngugunan yo do bang beli nyot apa ya saya beli panah saya ngelak lianan sejak yo weh munawake merasa bisa ingat tadi cara munyi maro menyamokan beli jeneng beli subuh tua umur subuh mau temikan sing memedang gue awanan apa ben guguna tinggal sing munyin beli itu lah adi ngelemekin mau jenenge maro berak nanang ne sing gugung ne mokoh ne gede sitang kalmurin yani mau yen gitu lantas pengidian beli maro kaping tiang dong sing mebalik kuwi carone yen beli dini kasih nangoh tiang angon tiang piti angon tiang sunit dan kita yen tiang nak semua merasa kapin yang debet jane tiang lantas orin beli nuturang piana dijomet bisu tiang nak sing ado nak madan duap sing ado belok apin belok rasa ngadi dewe adine pemekas mun panah ke nyak ngubung nang dia orang termedakun mon gelemek ini oke neramone tekap kopinya di kebot mecelak munye neramo uli kenawang banyak hangsut digidak dikenang deterapot piana ke bangun dia namun tuh tegas mungkin tiang marah-marah kapin nah di penunggurin apa mahawenan dadi ayu sing nyak ngaturan ngayak kukuri nak kengken paundukan ayu larapan kelangkung yutiwang pemargin titiaki
Punika mawenane Yaji banget mengapi goreng cikian dia. Oh, ne ayu dipuri pelih atau orang ayah. Inggih. Mare bandas ayu pelih. Ring lingi hidup agung di dipuri. Sing nyanang ayu lakar jejak. Mirip jejak ayu lakar ngaturan bakti kemu. Depang iwo lakar ngatin ayu kemu kepuri. Jadi Haji Kayu nyarang tidiang kemuri. Tunggu diang iwo sing nyak lakar ngatin ayu. Engken do. Wo karena tuang ayu kepuri. Bener. Olas adine ken beli. Olas nandanin kaden kalkel. Elah ke antare aja ke pangkung esap maka adinu lodang beliau. Ya nanti jane ngajak yo tangkel kepuri ngeniko prade dua gong paman agung. Dadi paman ngatuang yayu. Belin pamane yanom mudiang sing nyak tangkel. Sing dadi yo ngenyak natar purine. Ben jelek purin kelake. Sing kamu ngenyaken nyaman pamane. Apa yo coba suwut bakiken kelak awanan sing nyak nangkel. Yen keto de dua gong karkengken abete matut. Nang gae nang nene tuwa tongot. Menien nyat beline kengken. Lemesin koleyonya. Lawan-lawanin beli ngerepe kar samilang pangman beli matur pang doido salit arso Ne beli sumangop belakang ngatin pang beli karena ne ayu anak subonya sajanya kengken yu ben nyeledek kemau tal silading berarti marep kaping dana apa buin niwak ang dana pati ni keren anak naon beli macam Adi dotan roh beli menusa nak mula sing jo pekarden widine paripurna pelengan adane dewek beline kuang lebih kalau beli suksemo kenadien sing adi ngalang tekodong suboyo panak bakat anggon caru dinata we dosen nyanam paosan beli adi karkijo ne jani tiang lakar kepuri ngatur ngayah lingi ado pengidih beli matur kendo dua gong kena lincirna pangdo kandido salit arso bisa ngadi matur nuna sang wakasan lanta sang nuna sang pengampuro atur ang lanta sang beli kertangkil kini kau hitan tiang kemu ngatur lingi hidup aku kalau kene jen seperti lah tiang lagi karang seperti donyen belum enak piana tuh jadi yen kalau nak kebiangan san mai menek mangkaban beli budo kemudian dijoben ado le nang kona kana di panak beli senjaboyo nah yang begitu kalian yuk diwo lakar kepuri kalau ibu senyak mempeto jani beragat bangko kolonnya kenderaman ibu dia mekaita kai ngang kebang basang ibu beling nyaman kai bakat ulu kai bentresnan kai mepiana bang sing den ado nanawa ibu ngaduk panah merasa tresna ino kenanane merasa Rumah di tiang ring dewek ji. Boya jemangkin kemon. Seleng di tiang nados jatme. Ingat di tiang ring pas wecana ji. Kontanan mon kengken apa lika lang ayu nyambatkin bako sane ajrehen di tiang ring mana. Kadi atut di tiang sane wau. Di peranan di tiang kuning aji. Roh penados jagade. Sapu napi penados sajiri gini punika sane marahin di tiang yen sisan tuwa bapo sing mekeloyo yen nyak maten bapo sangkaning bapo ngetukin piana praga utang bapo praga ya sekirtin bapo ngiasain dewe ayune
lamun patut masin mati lang barang masin mati apa sayang angin kesulian yen ing yukti kadipunika numugulang pisan titiang bakti ringangan aji swece ring titiang inggih nggih isadia titiang pacang uningang tenguniang nenten nggih yung tenesane ngawin ang titiang kadipuniki oyo jesios menyenyes wanta sesunan aji sesunan titiang itu dewa agung nggih Tuhangung ning ngawen apa sing gandro ayu pabajang do jejak ngalen ramo mon ado kena kanganten ngale soma bapa sing makalak na ayu deman kena Tuhangung ngawanan kanthi kene Manoten wenten manah titiang kadipunika ji ya kengken menawa sing deman kanthi bang belik ibu larapan dan prasida titiang melanen dewek tadi misi kita rehne titiang kepaksa keparikosa ji yuk punika sate banget panah Nah. titiang cara munyin bako ngaro langjang ditangkil ngepuria kalau ayu ni pesan orang kan bapak pangbali bapak melanen mati kepatutan munyin ayu ya ni dua gong sing angkat ni mani kene kadot ayu ida medue pekar ini ne sisam tulang bapak ne suboromo kulit bapak kisut bapak kan ngamuk kepuri langgang ken sing sarang-sarang kanakan tanah pintuan kanan yuk susukin belusnya nana dona matakon di margo kudia agora kiring mesesali bagi